din ani don chuan lung leia sawn hei soirik dana chuan a headquarter aizawl atangin lung leia sona amendment siam ti dekha soirik an oma khatiang khan ti lo ni ta se tuna MZSU Act cluster model ani ta ni china uchona soyang de le khanin rusa hun laya University of Jammu, University of Srinagar, kami kopi de le ka siam kha ania. Tun din huna son institution, state noya institution function me ka chu colleges pani. Lunglei government college le government jebuana college an oma. Ti chuan engineering college sang ni som ni paru tu ni sari session na tanga class tan tum chau alania hei an ro man chin dana chuan School of Engineering atan ti an nia tun din huna MZSU Act anga anti dona ni chuan in tuna college ka soi pani kha be chan tu chu ani tamaya engineering college nen khan school chu tam bera avai an thutir vek point pathum ba om theidon lo ti na angani ta chuan I zo na tak NEP akalim ti level board ta ka khachu ni china puchona nan soyang de le khanin kami provision ti mai la college university a convert han ti lai ta ka kha NEP na soida na chuan college te kha zoi in an evolve sawanga affiliated college te po autonomous degree granting college a an evolve sawanga tikhan grading le thil te accreditation te NIRF ranking khatiang zong khan an ti sawanga an thang ze langa ti chuan teaching intensive a ti chuan an chan chho zel thei pe chun hun rei tak nuwa pe chun research intensive khatia zoi ya evolve chho tura pe sei khan nia amaro chu khalaya affiliated si ya he laya han jam fak turang zong chu NEP chun soi chiala ta chuan ka pude vita ponaron soi ta lungle zirna in omakha ei tun naya chief minister ina pon nu lok khan Mizoram State University Demand Committee chuan thu chonom nei chunzom ta ne session ma sampera State University bil thar putlu ni ro se ti te tin lungleya zirna in om kan ti institution te hi State University na hom thei nan malak ni ro se ti khan sarkar an ngem nga ta ne chon government college kan ti patni oma chungba ka chon hatim ti te polytechnic ten tai te om ta ne chuk de chu State University here a home thei re ngem ti lai kha pu chon thil pakhat chu UGC guideline chu UGC guideline for transforming higher education into multidisciplinary institution college te multidisciplinary institution a siam the na dana kha UGC a hian chirang model chirang panga a omtani entinan college tele college lian kha integrated degree program siamna ta na man thei turangin entinan mai aizola IAS ile ti romana college so low in cluster ta sela chu an in cluster chan tura chu integrated teacher education program ITEP and kenghal dona chuan NEP ina asoi poimo chu 2030 a hian school education nuaya zirna in zonga chuan khami BA emo BCom BA emo BSc khatiang nei lo chu BA degree nei lo chu 2030 a hian zirtir tu alak to lo turani chu wangin Mizoram ina tuna kan mamo te chu integrated teacher education program hi science tante arts tante commerce tante kan buat sayang tikha khatiang ang khan entinan
science college dang khoi monen te khan lo combine le phei la chuan commerce nei na achitum khan kan hong weng hal thei don thuk ani chu tiang te chuan ngai to na omle adang le a chuan university Jammu and Kashmir khuan IIT Jammu a oma IIM Jammu a oma chumi enton chuan UGC hian model pakhatan siama chu BTech zirna kha IIT a omanga chuan IIM Jammu a zom du tu te khan IIT exam an pek lai khan anti fail nga langa chutiang chuan khatiang ang chi collaboration kha antia chutiang chi chu dual degree antia chutiang pek theina dan chu omle a chuan cluster of colleges kha university college kal mangtura UGC na aruam hana apui berlai chu anita a adang le chu marjar thei anita entinan Mizoram a private college te an oma Baptist hovin an ya Salvation 7 day hovin an ya Presbyterian hovin an ya anni ho hi in marjar ta sela chuan autonomous degree granting college ni turin fight ta sela khatinga nga in marjar thei dan te kha konga ruam mana ten ka tuna Mizoram sarkarin ti atum department honbel hi a hau tak per lai chu anita department hall bela university college te multidisciplinary institution na siam tumbi a hau tak me ni chu wangin a to sa in cluster tir ma ye hi an na khatang renga mo chu tiang de chon ne cluster of college kal mang tu ra hi chu NEP hi tun ma a kan ngai tu na kan ngai tu chuan a chiang lo riawa amai ro chu NEP na mi hruai lo tum na taka chu entinan multidisciplinary institution kan ti kha khoilaya ma an ma ai sarkar ina adu dua bati tu ni lovin kha multidisciplinary institution na khan MOU an zia kang no chuan academic council an ne finance committee an ne yang board of directors an ne yang tin kha cluster khan curriculum development committee an ne yang tin institution planning te an ne yang chutiang chuan an in an ma ni khan sang thayang perin an in rare bolanga university autonomous an ni ma chuan university hnuaya affiliation te po an la ne yanga chutiang chuan automatic nilovin hemi graded accreditation system antia chumi omzia chu science in zirti thei arts in zirti thei chumi chilin zirti thei tika an scoring azir khan graded autonomy mangin khami mang khan autonomy ka fight tu rani tani eti tongpong fight ni lau khan ani chuan tuna an demand kha chu ahar sa de udon ti na tuna ta chuan lung leila ma ankal phung tu ra chu Nathial college te Zebuana college te Lungle government college te engineering college te Longtlai te Kamalanagar te Sai Hajong so an in cluster chuan Lungle government college so nodal college san puanga khatiang khan an ti thei chu at an ti thei da ani chuan tuna zirna in omdang polytechnic kan ti te dait kan ti te hatim kan ti te ka chu State University noya hanrin lungut kha chu thei chi thei na hatim chu Baptist Sautania private Sautani ta chuan hemi tuna kan soithen kha thawa kha polytechnic hote kha chu skill development program angin khatiang system noya khan hurilu dan chu omdon mo skill development and vocationalization noya khan chutiang ang kalpui tu chu ni ta ne chutiang chuan hey atang puyan duanga chumi chunga khan dynamic tevin remse tevin kan ram mil khan kan zirna te kha kan ruam han thi don ani chu NEP pe he apoi mo na mem le amma ami te kha chuan I thur ni kha chau an buai puya entinan right to education axiom te ani lo pon engemo university dang honbel ti te NEP a hi chuan hemi holistic
education tak huap zau tak baya siam kha atumani aya re chu mi chu kan thlen thei lau chuan Mizoram zirna hi a revolutionize thei don ani chu tiang an chang chu ngai nom thin khop mai ta chon pu chon a ron soi nia kha kan soi tel to i ka background kha chu han soi ka chonin Longtlai district te chu background chel tu Longtlai west lampang te chu kan niam ve ne chu chakma u naw te bru u naw te pulas kho om akha kan ta chu tianga tanga lo ji chok ta ni chonin Mizoram heti han thlir hian ma son na in rual khai lo ti kan vei ta ni ma son na in rual khai lo te kan vei ta a Mizoram ang topa han thlir pon eng tin nge kan tiang a Mizo namang zo han thlir pon kan mo nia kan ria te chu in tluk tlan na hi ni chu a in tluk tlan thi lo ama chu tu nang e me ma in tluk tlan lo na ang chi te hi a vei om tan chu kai ke ma ni tan hi chuan chu i soi china ke ma theory a hi chuan Mizo nam ni kap ma ngai ani Mizo nam ni kap ma ngai tu ka chuan Mizo nam ka ti hian ni na asap train identity anei ni chu Mizo identity hian chu ta chuan pathum om nin ka ria pakhata chuan ko fran adang le chuan zirna adang le chuan uaime he mi te pathum hi engtin nge ka tiang an tluk chiat eng mo peri atluk chiat chuan Mizo ni na hi abo tial tiang Mizo nam ni nei abo tial tiang ko ran atluk chiat chuan uaime po ating chok chong lawang mo zirna po ting chok chong lawang zirna tluk chiat chuan ko ran po uaime po chu tiang zerin he mi te pathum hi i apoi mo ka tia chu ta chuanin kan ram roi tu te hi be sei ve dan ka nei ni chu ministry shim prip sarkar da chang tu te etina tu na kan sarkar lai mek te po hi ka be sei ve dan per hi chu chu tiang ang hret hiama in tuk tlan na ma so na in khai rual enge ngai poimo an tla ang pui ni chu mo an ni po khan chumi wa ha ke ni te pon ngai zong te em ka kan ta amar chu tu na kan kal dan me en hi chuan i ril ru chu nual ve ni chu a chan chu ai zo la te po alang lut tuk ta en tir nan kong chia ngot te po a hong hi an na sa ni chu mi har sa tak ni te na i zong sum tong te ti hian i amar chu a thil ti thei tu le ma la tu te chu kang ka an hrelo mai thei tin kong le lama ai zo la chuan eng te ka te mi thil ti thei ti man chu a rem a moi lo ka thun enge thutluk na siam tu te nom ta resource re reng ko hi in chu angai pon ai zo la te chuan a lut thei ni chu ma se thing tanga kan kho te ko ngong hi a lang thei e sha thiam kong chia ngot po kan poi pui si tin adang le chuan ke ni chu academic background nei kan nia university system le concept a boya boy pui mu a po mu thi le kha bu a po sia khial kha kan ni ta a chia po chiar na sa le kha bu po university tin dan fer ko hrena anti chan dan te po chiara boy puya chuya research si kan ni ta university te hi a ril ni chu university hi ko hrena kum zapi so pakhat na so pani chawa antin an mu chuang ta ma chuan Greek hun lai le nga te chuan om tho nakin amar chu khatiang tuna motan enge Western University ang hi ni lamta monastic school le cathedral school university an lo le khan under ro om ber chu pathian ro puizia pathian them thiam je pathian ril je athil siam te alanga ni chumi chu izir zel mu ti tu na fang te tin adang le chonin mi man tlak Sunday school mo to ne nang chi alai nang reng mi man tlak bitang kai midang ta na mitang kai ram ta na mi man tlak ni tura buat sei nan
i university kan ni ro se mo mol na le at na tanga chan chuak tu thimata e thim zinga e na thlen tu hin ko ran khan an ngai ni chu ani na chuanin Europe te hi kum zabi so pakhat na so pani na te chuanin European kan ti ho te po hi barbarian tribal an tiang hian ni chu hey Greek le Rome historian ten le Arab historian ho ten an zia te pon achen te chuanin i enge ramsa pon thuk lo an ti so ti khop chuanin an thuak fi man bang thiam lo an ti ni chu an mol an ti lu tuk kha ma se Holy Roman Empire kal tangin ko fanin university ahan din tak taka entir nan hey Oxford te Cambridge te Germany ate ti khan adin kolta university mga ti en university mga ti changkan university mga entin nge kan tiang ti mason kha an lo ni ve chu ka han soi kol tu chan chu hey tu na ya Mizoram i state assembly kumin kumtir khan state university din te ka tum ta hey nga ti hianin hey chu malang na poi mo lu tu ka ti ni chu Mizoram mel lung poi mo lu tu he ani ni chu university Mizoram State University Act hi achan chu university ke ma ni polio lewin kan nei ve don tan amaro chu riat thiam har ka ti ta ka chu hei ke hi po ka nukui fanau te omna te chu ai zol ani IIT tang hian Mizoram a le tai la i MZT wa kan om tuang i atanga hi chon kalpo kan kal du kher lo ai zol om tu tau kan amaro chu ai zol a hlir MZT om to NIT om to ZMC om to law college om to PUC po om to mo ICFA om to tin engtinge kan tiang ripan sa om to Veti college om to Mizoram College of Nursing om to institution cha zong ai zola kan ta to line district ta ha mason lo te chu ka lo kal na khwa te kha ngai to taw la ka tiang ho te tan an ni han nei ve to ro se an ni an mason nan ma bo ti a pek ve hi a hun ve to ni chu tin ai zoli a chep tu a ripok ri group la egamo I natural calamity pot thleng pal thein I kanin semzai hi angai ani chu chiat rup ta te thlen pal chon sarkar te po a polarize top ente sing hi ni top the ni chu kan mi poi mo tak te om na khuwa ni ta ai zol te chu chumi wang chon kanin semzai the I ahun katia chumi enga chonin tu na kan sarkar ten kan ministry chang tu ten ai zola kher ta anan tum le hi chu I enge kei ma hian engte ka tiang ai zo la kher kan da ni chan mizo tam anga kan thil ti swal lian per te singa mi ni karin an lo chui